United People's Democratic Solidarity thi hekpen UPDS asong atum hemprek ki hanga farman pura helekaman ot kraipen karbianglong di mahasau chot kalisi asama kangalong anta pati hurnut ampinlo la sopena jok UPDS asong atum aki mga puthak ke pachun ponjia phanpura Central Sorkar pen State Sorkar atum anta UPDS pen kaching kijia phan hangnang koklo la sojok ke damtang surhinira kresia ningkan phaikuni ni phai inkora pho arni Union Sorkar Assam Sorkar lapen UPDS asong angbong lamdon chetoklo Bangso lamdon ka chetok ahut Elwin Teronsi pensi UPDS asong aphan japonsi mesen pen chetok ponlo bonta bangso lamdon ka chetok ahut ke japon ke chokche beka bangke Elwin Teron lopusi kedamtang thereponi phaitrok arni dipurong sopialong kedo KAAC CEM barim Jotson Bey kaning jepona tenke article 280 pen tangkawan popu Elwin Teronsi pindakber bonta hadak pen banamat sinangni Karbianglong aphan ke article 275 Consolidated Fund of India kopima kenang jipu hadaksi tokpon erlep Karbianglong along kaching thura sai ke claim anta dolo lasi Elwin Teron chipindagaret chotke chokche pusi pherangkia malong pen CM barim besang hopen ningjepon article 280 pen posawan po Elwin Teron chipindawe article 280 pen posawan po halaga penwang teng ainang nelo Karbianglong Autonomous Council panke article 275 along sipulo jela dak pensip Consolidated of a Fund of India kopi makanangji badak to kalu dak administration keres ya panda kapi mission ya panda development kam hanta sona kam hanta hala so article pensi bosanang pinangku nona people Elwin Teron ilingo sinat nang thakelu hala dak pen jiprek ulu ik bosa ke bang sistem ciprek ulu nangke hadak pen ke bang belo asimilar julo constitution lo godak lo tok thuno na keprek sistem pen ke bang napek lang kako tok te den hota a keprek sistem ko be non ke lamsam nang people central fund nang people permanent kalidan lah ke 275 alo mag permanent fund sikito Tanong nang ipige permanent na pansin nang pigali. Jigidang thek ko nang pipo. Ingiem de thek ko nang pipo. Article 280 po bangke panchayati raja phansi ki pipo. Lasi Elwin Teron aphan ni than pamilo. Autonomous district alongta town committee kimrang un. Lason thotsi municipal board satame council pen kim un popura sik sedol along thap nangji. Kalipulote panchayati raj lopota ningje ponthu. 280 po bangkala ke panchayati raja phansi ki pipo. Nasi cuhelang nili citibe nang latue kipan nilipan kilo na apu jaga thar against nili nai kilo jaga thar ke rong posa ke wang ke mane khang check lo ki na so posa na ne kuta ho atuar thanang policy nila tuar tha jaga lo Elwin Teron pha municipal board halabang thable tha phene dei sida municipal board bangta town committee selamun autonomous council ba autonomous district council hoke town committee selamun arona jutang selam pensi town committee kimun lason thokse municipal board bangta non pen bangke council pen kimun pu ko ba hadak 6 dulong thap nai kale bole de panchayati ras lo pen non da council sa chipunong legi Ifurole municipal board no. Ba hadak pensi pomenang to pomenang to pokok do epo hadak thang system da lo. Council pan thang power puti. Puno dal ke TUP pen panchayati ras alo damji. Halak chokche ke Elwin phansi punang ko UPDS asong atum ke helisi ki apthe lahaya ron chinini lasi lake Elwin Teronsi ke Japon ke chokchi alangli ke non malom rada phan ke pachobai thap loka joini si nili kaninje puta Jotson Bey pen phirangkia malong pen ninje ponthi hala UPDS zomba helisi apthek mati aron ji ne mati tumhani no ke alang sia aspokmen no alang za huket no
Nilingeng tu te sana lama lang ningge thapra sini live ko na ko. Public fund ministry hala UPDS nomba hele se ap thek mati. Aron ji ne mati to mani li no to man ke. Alang se a spokesman lo alang se advocate lo. Nilingeng tu te sana lama lang ningge thapra sini live ko na ko. Public fund ministry da hala UPDS nomba hele se ap thek mati. Aron ji ne mati to mani li no to man ke. Alang se a spokesman lo alang se advocate lo. Nilingeng tu te sana lama lang ningge thapra sini live ko na ko. Public fund ministry da News report KTV News.